Пәтім шыршы вребедех перен республикарада патыр зен күнне халаза тірлеш пұш ергелереш. Вал шутра палықсем умне чәрі чечексем хучеш. Шубашкарды шындерю баргенчі мұқтав монуменчі умнеде халық ешлі бұхынчы. Шартлама севещандалыға пықмазырақ патырзыне бұштайма чылай жин бұштарынчы. Республикари патшалық власть организенер дүйшізем, ветеранзен пірлешівізен пайда жізем, школа чизембе студентсем, мұқтав монуменчі умне чечексем хурза патырзыне азынчыш. Россия халығы яланақ матур болна, шыржыва яланақ хүдірлеме хадыр болна. Шауын бақынде вот бірін шыржыва нигамда, немле тошманда баққашындеремен. Малалада шаплақ болады. Бір күнда чечек шихизем худымыр шак, патырзене, халалаза хизеплезе, едірне ғулынче шак ядарлы операции туза біріган паттырзене халалаза палық ушылчы. Шау палыға тума ұқша бұштарыны жерде ветеранзем худшынны. Вереню учреждение зенчиш дене генерава патриотла воспитания парастелебе чила эштеваща. Хуларе водорвищем школ Россия героин Николай Смирновын ятне тевишленді цабырать. А жазем она тадайты паттырзене сумасу чердезе верендегензем чилай дырыжаща. Паллахынде перін шкулдашак патриотизм енебе нумайшсем булза бураща. Терле викторины зем, терле үгерджіксен конкурсы земір теретпір. Терле класс тулажынчы мероприятизене худшынатпыр. Шкулда жешмар, тада республикара хулара булзайыр деген мероприятизене де эбір хастар худшынатпыр, эбір пілзедіратпыр. Пирин шкул Россия герой ятне ячебе хизеплензе тоны, вол пириншін шав дері пызыкчиз, эбір шавын бада шак енбе пиде тұрышса шлетпір. Паттырзен гүнне перенші жывра ұнылды жүлгайла палудыма бұшлана. Оның истории вара вұн закырмыш әмірденех пырать. Иккеміш кедерне ватша Шветуй Георгий орденне бама ежынна. Он баша абыжура паттырлық кадартны салдаксыне числана. Чываш еңгаларым Оксана Верликова, Екатерина Янгалакова.